Umunyarwanda yapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru mbi yumvikanye mu matwi y'Abanyarwanda ndetse yanababaje ku rwego rwo hejuru kugeza mu buyobozi bwabwo. Uyu munyarwanda wishwe witwa Rutayisire Jean Marie Vianney wapfiriye muri kasho, bivugwa ko ngo Abanyekongo aribo bashobora kuba baramwivuganye kubera ko baketse ko ashobora kuba ari umutasi wa guverinoma y'u Rwanda. Mu makuru arambuye, umunyarwanda witwa Rutayisire Jean Marie Vianney yapfiriye muri kasho y'urwego rwa gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza DMEP i Kinshasa ku ya mbere Ukwakira 2025. Rutayisire yafatiwe muri Kivu y'Amajyepfo mu Gushyingo 2022 agambaniwe n'Abanyekongo. Icyo gihe yari yarahawe isoko ryo kubaka umuhanda muri iyi ntara, ahagarariye sosiyete y'ubwubatsi ya Fedeso ya leta. RDC rero yashinjaga Rutayisire kuba inazi y'u Rwanda. Iki cyaha cyashinjwe benshi biganjemo Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda kuva umubano w'ibihugu byombi wazamba bakatirwa igihano cy'urupfu, ariko Rutayisire we ntiyaburanishijwe. Umuyobozi w'Abanyekongo baba mu Rwanda Dr Uwazi Raymond ku wa mbere Ukwakira 2025 yatangaje ko ibyo Abanyarwanda bakorerwa muri RDC bihanye n'uko Abanyekongo bafatwa i Kigali kuko bo bahabwa amahirwe bakanahabwa agaciro. Dr Uwayezu yatanze urugero rw'Umunyekongo Alfred Karumira wahawe isoko rinini ryo gushyira ibimenyetso mu mihanda yo mu Rwanda, nyamara leta RDC yo itari yarahaye agaciro ubushobozi afite. Ati Bwana Alfred Karumire yanahawe igikombe na Minisiteri y'Ingabo ku by'imyitwarire myiza n'uburyo ashira ibimenyetso mu mihanda. Rutayisire yongeyeho ko ku bandi benshi bapfiriye muri kasho z'urwego rwa gisirikare cya RDC rushinzwe iperereza kubera iyicarubozo bakorerwa. Dr Ewazi yatanze urugero rw'Umunyekongo Alfred Komine we wahawe iryo soko rinini ryo gushyira ibimenyetso mu mihanda yo mu Rwanda, nyamara leta RDC igakomeza kwica Abanyarwanda. Umwe mu bavuye baherutse gupfira muri kasho y'uru rwego rwa gisirikare wishwe iyicarubozo General Retired Sikatendo Shabani wabaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC kuva ku 2003 kugeza 2009, nawe akaba bivugwa ko ashobora kuba yarapfiriyemo hariya akekwaho kuba ari umugambanyi. U Rwanda rero rukaba rwababajwe n'uriya wapfiriye hariya mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange imbere y'urusengero rw'Abadiventiste. Habereye impanuka, imodoka y'uruganda rwa Meru igonze umumotari wari uhetse umugore n'umwana. Uwo mugore ahita apfa, ahasiga ubuzima. Umwana ajyanwa kwa muganga ku bitaro kugira ngo yitabweho n'abaganga. Urusengero rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rwa Murambi rwagurishijwe abayoboke batabizi. Uru rusengero rwagurishijwe nyuma y'uko leta irifunze kubera ibyo rutari rwujuje. Abayoboke b'itorero bavuga ko ari bo barwiyubakiye ndetse banahawe inkunga n'umuturage wabahaye ubwo butaka bwo kubakaho urwo rusengero. Uru rusengero rwaguzwe n'umushoramari ugiye kurushyiraho akabari n'amacumbi. Ibintu bibabaje cyane ndetse biteye n'agahinda. Bakaba bavuga ko rero byakurikiranwa uburyo rusengero rwaje kugurishwamwo mu buryo butemewe kandi rukagurishwamwo kuriya nyine amafaranga akaba yaragiye mu mufuka w'abandi bantu. Reka nsoreze ahangaha gusa. Nanone RGB yakebuye imitwe ya politike ndetse barasabwa gukora mu nyungu za rubanda. Kwa 30 Nzeri 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ku bufatanye n'ihuriro ry'imiryango itari ya leta NFPO Rwanda baganiriye n'abahagarariye imitwe ya politike itandukanye mu nama nyunguranabitekerezo igamije kurebera hamwe uko imitwe ya politike yagira uruhare rufatika mu kwimakaza imiyoborere myiza, gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano zabo. Dr Doris Uwicyeza Placide, umuyobozi mukuru wa RGB, yavuze ko kureba imitwe ya politike bitagomba gusubira gusa ku kureba abatsinze cyangwa se abatsinzwe mu matora, ahubwo ari uburyo bwo gushyiraho imbere ubufatanye bugamije gusigasira imiyoborere ishingiye ku mucyo no kubazwa inshingano. Yagize ati imiyoborere myiza ntabwo ari inshingano z'ubuyobozi gusa, ahubwo ni inshingano n'ubufatanye kugira ngo ibiganiro hagati y'inzego zose ndetse n'abaturage. Iyo habayeho gukorera mu mucyo, abaturage barushaho kugira icyizere mu mitwe ya politiki ndetse
n'inzego z'igihugu muri rusange. Yakomeje ashimangira imitwe ya politiki ifite inshingano zo kuba urugero mu bijyanye no kubazwa inshingano zabo.